lady we dress how they call TGMA ntia yema ono so die si na beti ya so we mu nyina ko TGMA brown so ko brown we kura de no so call red carpet on pam no mo say wonye Ghana ni ai we so wo honom busan for 26 TGMAs and fashion sense amount for the call honum and ye ba bibie mu e de achemu no ma bebre call so honum na ye ba bibie mu e de achemu na ye di kan yen started with girl way ohwe ni pictures a o ye so innocent na me e shock me say what this address we kura e ba hono na man for ka so ton koko minim de ntia no mo ka so ton koko but se ne na esi gum ne de abiso wo ni tua se ne na esi gum ne de ase koko girl no ni o some be kai na pause 4 years some games be I think holidays no girl we ena na nam ho san na man so de o mo sesa wo e ma sesa pa abiso for on the desk no so no Mr. Apocalypto so baby Mr. Apocalypto by crowd no crowd no wo so o say wo duru ho no mo ye na adwun so call red carpet ho no na lady no gina onu hu na o so onye Ghana ni nti o ma ne nam so da enya de obema na nanti red carpet no so da o so he na lady ne ka kire no plane e wona nim say onye Ghana ni just de wa ye no ho wa PS ni wini wa pie de de hyehyɛ ni tri ho ne de keka ho no lady na mana hanko red carpet no so inti Apocalypto ne na mo saa na odi be video eno welcome o se Ghana fo anya de abrantie we nso so Indomie fok nyina abrantie we yemi se okọ La Paz eno kwose sa Indomie fok nyina de tare na tare mo de ba we na mpesa nka mo be fa red carpet no mo jare jamra mo jare ono hu ne nti Met Gala ne sa AMVP o so wan na kwose ntia o mu akwa bi nso so yeso ba ho no mo hwe atare e shere yeso ba no so peso ko urina oduru onu na afo hu ha o osinyi de hye no we anyway we nso na no ho efepa one of the beauty queens ni bi adewa Tasha so ho nom B strap and so award cry these guys were looking dapper hwe de na hye omo PSC Esther and so ekopie mo no PSC Esther no so dress no de buy no as usual se ni esi PSC ne de obekele no na abrantie we nso ba ha no so e tailor nti ono de ne machine e buy ne si na beti no say okokun de I don't know say oni obi kura nya fight o mo pai nipa na no o twa ne ten kick bi ma Ali nso so say ne da mu nkonya ni da Ghana for kaso ezi Ali da mu nkonya na wawawai le da no se de no eno de apam tough lady we love ya mo fe pa na de nananze ya no ye no say ya because address simple na no fe o address simple na no fe pa minim de ntia ya dress session hu send sitie hu say aso so reveal oh Charlie anyway ayin so ba okelankuto so ba ho no lady we ba no mo say aka Arnold Schwarzenegger commando na Terminator 5 o mo de aba kelankuto nyu aba no guy was guy we don't know behind this outfit yeah so don't know behind this outfit na ye Kwesi official tag TikToker Kwesi official no na behind this dope outfit lady way Ohema Dynamite minim say mokai na on na man for tag no with Prophet Ojaba say Ojaba sponsor no blah 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 ono so ne dresser or the buy na F pa red color who say washada abo ho kapa we obi free na chi ba bebo ne so a ohu no answer pa onan ne nipa na ya we so the red outfit e buy we so na man for ka say me say okọ Vietnam omo de emo eba Ghana ni bi no say Vietnam ya no mota pesa antare we ahen we ni ma ma obi anhwe yeso free Vietnam ba ya no fa so ba VGM no so tulenke enso ba honum tulenke no luku dapa na we de no de abona na man for erase concern say na tulenke ade e bo wanu yi unkasa be 6 to 7 hours so na wa ya betimi akokan hello a kire obi anyway enko so lady bi
time ana Daughters of Glorious Jesus said to gospel lady be sa lady we free for so ye be ma so ye ba so ye mini na wonim so ba ho ni nyina no obi sheda efre police ama ne say police emra me page an mfiri onom no mfa ne pie. I think that sometimes na ya moment so mum yen hwe ne omo bi because lady we tua sika no awram enti no or enjoy herself. I think say we should allow her to do whatever she wants to do. Empress Gifty Mrs. Adoy and our hopes na doye omukobi na omukobi no hopes na doye duru na omo say we dia kika duru pa omo say hopes na doye na ne outfit na e hye no obi aboka atare a hye no omo say ye prekese and Empress Gifty dey so turmeric just enka di ohia ne eta na ayewa na di omogu no ayamom. Hey, Ghana for so we would for pow. Will be up on not. Was not there, then a separate as a by Empress Gifty, then the minimum yard. King Promise, NIJ overall artist of the year. I overall artist of the year. And as a review, ye a yell that Xposed like a share and a comment here, the part 2.